Ame mo akwaba na me na wasem famra Adom TV Badwam health tips so na wochi mi edi nkomo pa ene ye de wie wo bone nutrition and disorders ho unhwe bia enye hwe ne die ye wie a wo fa doctor na wafre no na one no edi nkomo ene ye de wie se bia wo problem wo do mpem no antwiti a complications ne te say na kwan ben so ene ye bebo ye be prevent ye ho so afri wo hawa hodo yi se bia nkwanhia bi e de aba ya nam kobai kwan be ne be fa so ya boye ho ban fasidama endpoint homeopathic clinic mene Dr. Adom nata ene kasa doganensi ya mwakwaba ye na wase na wochi mu wache ye niema ene ni twato nti ye hwe se bi obi o problem bi o experience bi woni bone mu no anfi a complications e wo ho ye de yo me da se bebre yama ahwefo nyina nso ahabiem se ekoba se obi wo enompemu hawo no ebi a rheumatoid arthritis ebi a cervical spondylosis to say okonwachi na so ofa bones na on from C1 to C7 obefa o lumbar vertebra in terms of otuachi from cancer L1 to L5 okoye MRI and also okutwa CT a degenerative na arthritis and osteoporosis I mean nompena na wan hwe enho asema nka obeya branch na beba obeya tisa akokora because enu na ejew enu na ye fapem ana restricted from being active because ekoba se oba na we osofo we I mean aban panyin bi ana se we panyin bi na how yaw bibre ba no restricted from being productive ewo nyama bibre mu nti afutuo keka ye de mankofo ne se so once that say unyenya enompemu I mean some how kakra but modern so mema na ye ntia ewo hospital not necessarily say o baba am of Gilead but I mean o competent person ahwe obi orthopedic specialist and also be a wakwadene wo apomden mu a obetima boa ewo o diet ne nutritious a wo benom a enkofa how biama exactly so wo hwe ne sa kwan so a na se nti ye hwe ye mban bo na ye give ebetima bo ne dia ade ba ko a Ghana fo etoto na sepa ne se nyame wa mayema na but ye boye ne gumana no so nka no na kontomre ene emri egugu ho bibiri be se ya bobo nwa ma mwanketua I mean emaso soyo no eye kama na nso eye ewu enti kontomre ahan mono no kontomre selavi dandelion mo kokumba obefa bibi te se lettuce ahan mono no spinach mole impo bamboo pampro statistic ififia ni nyina yedio ye de salad sanema we nyina provide be vitamin K ne wo K1 and K2 sa vitamin K na buama enkwamo de wo no mpenimu a I mean o call for bone metabolism or no efen osteocalcin on le buama no mpeno e metabolize ana ye wo calcium nso foods ayedi nkosua ho na yetugu ope bibi te se glucosamine chondroitin mo ne calcium magnesium a eboa kosua ho no ntinka obi chi ni kosua ewie ya oto ne hu ne gunu ne wagada ogada no one no the essence of all no one is so getting rid of microorganisms no no hata wa roasting kakra wa in powder koko bi na wudi agum oh yes koko bi na wudi agum na wudi bibi ti se almond nut yen seeds chia seed mo ne sesame seed mo odi apart from that no offer bi ti se milk is good apart from say enough protein every milk no e calcium but or lipid profile and also cholesterol test why and the type of milk will be say full cream milk and also semi full enti anka odi milk and so kakra e boama calcium level e kosro na aboama no peni ye and vitamin D vitamin D no and a boama calcium absorption
it take place. Vitamin D, you know, say me, offer employment namu every even with can say shrimps money, a hodo a cacao cotton, and even other very no vitamin D because of omega fatty acids are adding a woman. And I be fat, baby to say magnesium one. Magnesium based foods, so a be medical vitamin C in terms of bofre and camo, pay aba, very good. The period, 2 number. Nabano containing vitamin, can say B9. Okay. Offer folate. A boy Emma, I mean, never be brave, not if you into your best way, I should foresay. Yen to me for Simaya and Candia. No woman no sarcomas will go no Pimo how. Watching Yana say, why Yana say, enquire, Obay and Katia. Yameba family me Tim no so Abama Gilead, a 1 year hairbar clinic, a whole alternative clinic, a team of professional doctors, medical doctors, my number. Did you media number no 0240 512171 and I say 0539863838 you kuma say Accra and Takoradi. Yeah, that's it. Papa na watching more Dr. Edmond Nata wa pa Mr. Ye di nkomo bia o health tips so no ya fa na sem hia ne to ho na mo de kire wadwen se ya kan yanka o ye doctor ti with me friend no ana endpoint homeopathic clinic ye how bia ne nti enadwumade yi e wo ho to ne ye adwuma e boa ye nso the number is 0244867068 0244867068 now the endpoint homeopathic clinic